Bokajan subdivision ang kangalong ta prek jama di manong karbi ningkan kimi katalondo. Thang ni paisiya ni karbi ang long ang kang pialong karbi akhayatu ningkan kimi katalondo along pacheton nunsi Bokajan subdivision ang kangalong ta prek jama di manong ningkan surihinira ingkoy rahini aparman karbi ningkan kimi katalondo. Lason thak-thak si Bokajan rong sopi ang kang kido karbi atum bormanthi wopong derang sotrecho release rong kang thir lapen rinti the arong rong ho chingrum si ingdeng ner kep karbi sengkan kimi rong kang thir along kido karbi club along si talong lason thot si lakha ingkoy rapho nilip MSC constituency ke parlo rongagora mensing terang arong humbarti mongke japon amelong alhisar po nilip MSC pobitro rong pi chitong dun si open stage ihum nang kimpi pon po si thanka laso amelong rong asar GB Jameson terang GB bimol rong pi chitong dun bornirja afar bapuram terang arong along lokhimon adawan along sitami talonpon Lapen NKBA arlo Saphabani area Baptist Fellowship arlo Baptist Amondoli doan along sitami ada papor malang sengkan kini talonpon ada por phai serkep apor akini SOP aron croisi munit ong o agency doporno mai long karlitang atuma phan chiki mo pono aduntu dirikam ni marlia tumpen mai kang pualun jeto lunponsi check pono Chitong nun aluhia tumpen lam ke than pon ke pining jong si COVID-19 avur avi mati SOP aron avi puasonte alir anon pen talon totrong ji apot lo sita karbi ningkan kimi laki kithik tang arnia pot si arkan jet pakap krak lapuson un edat apot si isi aron atek asi talon pon lasi mo ke bang ji aningkan jong si botor bokan awur akrek jong si avilu puti morning le alir anon pen talon dun thuladang pusi thanpon Lason thak-thak kawaram taro arong rong isi pen cepatir bipot si jogot ingti taro kijapon ameyalong borjan VDC chairman Rajbut Teron aluhi aman pen chitong nung pen Penangan development asai klepon asai rarapat cetan cecak tekan Lokhijan Baptist Church along hanjang langso balipathar pak langso hayhoy adimalong ta talon dun pusi pacu Bangsulon program kita di Malong amasi 2 lakhs bet sita blocken kita pon una ting pen nili ladak la development scheme sita ting pon niklo tapi son tak si ice scheme minor irrigation lapen ke water harvesting ice scheme dan nili dak kawaran taro arong Akrang ladak nang humri ria prang pen sigeli cuma thapon ni alo cuma thapon pen ke do join ni nili labang seta deng pon ni kan kimi ke talona long si tum suman ni tum tradition abustu culture abustu ni tum ladak kiti so ejang lapen kibi kithi osomatum han ben chenglok eli tum ladak chan chimung pon ni long isi a platform po hisab ta la eli tum karbi sekan kibi ke talona long si eli tum chekek pon long ko si nili hin pena ke matha